Lapen dothoik lang ilitum rak Karbenglong Sewa Kendro ahin pen. Mentap ni mili pinangajak tingno mana video tame pipe mili mana sabo kam docet mah thang sai ta dukong masih mana kapre kam asai apa video kemenai bang ke sabo sungkrung asal lo ita thang sai dukong posi lo tangte pini bangadak hanjang langsung sports research no mana football pathido mana hala club leke pini bang ke angdung ke tiani lo angdung ka tiani final ka chipo la bang ke pongkang theri FC la pen Jogam FC la tumang bong si patu pang ceng bom lo ita medak sidiam pelan nangli dun lo na mana patu niklang dun nang tum ada ngapak lang no ajar lo tangte ya video lo punang lang bom lo Sarkang Buratimum alang di Fastame All the best. Kuhang kapen kacu posisi kuning diglan alang di bangkai ledak All the best, bro. Hansi nak Lapen dothoik lang ilitum rak Karbenglong Sewa Kendro ahin pen ilitum alona hitong dun sar longbing ti alang li bangkai arpusik lang bom alang li Fastame pohoi pakpen No, tante, the national anthem. So I would like to request all the to please stand. Football Club Lapen.
juga max tumbang one goal pilo nasi kada to yang datang atum kuki atum ningkarong kan pinang ke cihok lo atum non patik bom no dan juga bang one goal pilo datang te bijele asal kami kusanga bom pini bangga angdung kita pot sih mana menit tum kilang arat bang tum pik ini ceparong tum tadu pik hai ke ani jong hile ani so stamia lang tum nak kilang ning hang penjok lang angdung kita long masih je hai ponjima la so puthak sila tum ta excited wasano ning karong bilang tum matong hai mah tu datang teh kalau video le pulang lang no bom ghi vào là ta chưa nó ngã bị gì chưa ta chưa mà lắm sao con ông gì à ê lại ông đó cái này mà đi vào
Pasti bang jadi lo, ala cookie tumsi hai pun deh lo, dong kan ke FC tunang ke unit deh lo, gol bang, si na cookie tumbang, jogong FC bang, one goal kan cuma hai pun, tapi ini video ada si ini kanton lo. Nanti teman-teman di channel kita nanti subscribe kan, nanti yang ikon terpina, dan jeput-jeput share kan, dan kita baca channel, ini video kan ada si kanton lo, dan punya channel itu.